برقم لما في خلتك بيا ماليزا جامتون جراچو تري من خيا خيس دون جراچو جرو صاحبون خيا بيا كندا ردفن gamachuu mana xiyyaatiif paarii gooneetiin ani gubbaan jira saahiboota xiyya garsiisuudhaaf mana kana. Geeleen tiyyatana dhiyaattu jala turte saree xiyyaa wajjin. Iyyeensa gawii takkaan dhagee eegspoota saree xiyya dute. Khasareen tiyya waa lafa darbitee gawii san gooteen seegisee takka takka wooma balleessisiin. Hoggaan ani gabbuu geeleen tiyya haalaanii rifatte. Rifaatuu keessa beeyxee bishaan taate. Hoggaan maaltu maal ta'ee jee gaafadhe sarittiin tiyya hulaa daawwitii niin seena jettee isii deemtu hulaan ifumaa isaatiif itti cufame. Rifannee haalaarri rifannee eegspoota ammas qoqqofallee hulaa cufnee deemne. Bakka deemnu raagoo deebinee booda ni irraanfannee waanuma ta'ee hundaa'u. Geeleen tiyya ni qottee karaa biyyattii Kaanaadaatti deebite. Achuma odoon jiraadhu jiru baatii muraasa booda mana keessaa waanuma hin taane takkaatu tatta. Wahiitu mana keessaa waa tattahaa sababumaan kannaaf. Fakkeenyaaf meeshaa takka kaniin as kaa'ee gizeen dhufe gama kaanittiin arga. Eegsbooda ninja wallee irraanfadheetiin jira. Kilaasa kiyya keessa wahii qofa odoo wanni takka illee hin tuttuune waan takka illee hin sosso. Hamma baatii afurii booda halkan takkaniin dhufee kilaasa kiyya keessaan seenee eegsboota saree tiyyaas kilaasa isii keessaan kaa'ee. Kilaasa kiyya keessa seenee anaa hirribaaf qophaa'uu jiru tirakni alaa qabataan arge. Eegsbooda tiraka san dhaamsuuf hin gabbee niin dhaabse. Wahuma takkaatu qoma na qabate yookiin qoma na seene. Amma duraas wanni akkanaa natti tahee ture. Eegas booda ninji ani waaniin ATST ta'eef jecha waan takkatti illee wanni hin amanneef jecha wanni kuni jinniidhaa jeetiin hime ifitti. Eegaa akkasuma qoma kiyyatti waan qabate booda dimii takkaan dhage iyyeensa takkaan dhage daranaan rifadhe. Haalaan rifadhe ammoo hin beeku iyyeensi sun bakka irraa dhufu. Kanumaan beeku na fakkaata tuqaan sunii fi iyyeensi sun bakka irraa dhufu. Eegas booda dafee tira kadhaamsatiin kilaasa kiyya seeneetiin hulaa cufe. Hoggaan garagalee walumaatu hulaa kiyya dim godhee dhahee hulaan haalaanii sossoote. Onneen tiyya rifaatuu keessaa qomarraa gara na buuteetiin haalaanii baaragi. Waan suukanneessaa hedduu waan akkanaatiin dhufe guzee takka takka fa'aa kaniin du'uunse. Rabbiin itti baqadhuus hin beeku hin qabu ani rabbittis hin amanu duraan. Yeroo san keessatti qalbiin tiyya qulqulluu turte. Yeroo san jechi sammuu kiyya keessa jiru Allah. Yaada takka malee yeroo san nin jedhe yaa Allah yoo ati jiraatte yaa Rabbi na sattariin jedhe. Hin beeku maali wanni kunis maal akkanarraa barbaadus hin beeku. Eegas booda sireetti irratti hin beerafuudhaaf hirribni nan fudhanne waan sodaadhee jiruuf jecha. Eegas booda koompitara kiyyatti waa baneetiin eegas booda daqiiqaa 5 booda ni rafee. Ganama isaaniin ka'e ani nama waa xinxilee ilaallu tokko. Wanni galgala ta'e haalaanii ni yaachise na shakkisiise yaada guddaa na naqe itti yaade. Sireetti irra taa'eetiin waan galgala ta'e hunda jalaa gubbaa yaaduun calqabe. Eegas booda niin godhe waan ajaa'ibaa du'aa hin godhadhe. Garaa qulqulluuttiin Rabbi wajjiin haasawe. Kanaan jedhe yaa Allah ani amata 20 takka. Ani ATSTdha nama Rabbi hin beekne jiruuti hunda. Akkaan islaama ta'u yoo feete yaa Rabbi na qajeelchi ani kophaa kiyyaan bakka takkallee waan takkallee godhuun beeku. Eegas booda fadhii jabduu takkaatu na keessa dhufe akkaan amantii islaamaa baradhuuf. Eegas booda namaan gaggaafadhe maal Rabbiin nama barsiisa maaliif ibaadaa gootan maal sodaattan jee. Eegas booda jiruutiyyaa fi amantii islaamaa walitti madaaluu jalqabe. Rabbiin akka obsa nama barsiisuun baradhe Rabbiin nama obse ni jaalataan arge. Obsa san hojiin hin godha yeroo takka takka gidee makiinaa na dura dhaabbisanii na tursiisan ni obsa. Hoggaan obse wanni hundinuu ni taate na gammachiisti. Jiruun tiyya naaf bareeddee tottolaa dhufuu jalqabde. Odumaan akkan jiruutiin April biyya Faransiin dhaqee dalagaadhaaf. Eegas booda dhugaatiin dhiise farshoon hin dhiise waan ajaa'ibaa baatii takka odoon amantii islaamaa hin fudhanne duraan dhiise. Dileen xixiqqoon tunii booda dilii gurguddoodhaaf na gargaarte je'eetti yaadde inshaallah Rabbi wajjin. Hammaan amantii islaamaa fudhadhu Rabbi wajjin. Hoggaa soomanni ramadaanaa dhufee saahiboonni kiyya hoggaa duraan akka gaarti islaama hin taane illeen gideessan haalaanii islaama ta'an. Hoggaa kaan ibaadaa hin goone soomana keessa ibaadaan jabaata. Eegas booda nin jee ramadaana keessatti islaama ta'uun yeroo bareedaa jeetiin fitti. Yoo nin godhe harka 100 guutuutti islaama ta'ee godha yoo kifirraa hin dhiisaan jedha. Akkaataa itti salaata sagadan koompiterarraa waraqaa irratti pirintii godhadhe. Hijaabaan uffadhe hogguuniin soomanee hogguu quraana irraayin suuraa qaraa.
hoggaa soomana walakkaa ta'e qura'aanaas walakkatti qare ifittiin hime odoon an islaaman taane akkaan du'uu hin feene boru yoonin du'een beeku du'uus hin fadhu odoon islaaman taane niin amane yoonin ani islaama tahee hin duune booda jannata akkaan hin seene eegas booda guuguliin godhe akkaataa itti shahaadaa fudhatan salaata ishaa'ii booda qubaa kiyya taayitiin eegas booda shahaadaa kiyya fudhadhe afaan ingiliffatti qubaa kiyya eega gaafsanii takka amantii islaamaarraa garagalee hin beeku amma kunoo amata 10 geenye jira jijjiirama guddaa jiruu tiyyetti dhufe ummaan tiyya silaa islaaman taane irra duutee jinaan jette jiruu bareedaa haala bareedaan hin jira hariiroon warra kiyyaatii wajjin haalaanii bareeddee tolte amantiin islaamaa na barsiiste haadhaa fi abbaa akka kabajanii jaalatan gammachuun amma ani qabu kun narraa hin dhumtu yoon hin rakkadhee qalbiin na cabxallee numaan gammadu maaliif yoo jettee ni beeyte akka jiruun tun dhumtu akka jiruu tana jiraachuuf miti ka uumamne jiruu tana haala gaariin ibaadaadhaan jiraachuudha jiruu zalaalam jannata keessatti akka jiraachuudhaaf jecha